المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحمن أحمد القاضي ثم إلى رسول بهذا المقام الجاد عبد الله زوجته الوالد أحمد خالد عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa kullu insanin qala Allah ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Wa kullu insanin lan utawi saben-saben manungsa wa kulla insanin lan utawi saben-saben manungsa iku alzamnahu netepaken sapa ingsun hu ing insan alzamnahu kang netepaken sapa ingsun ing insan ta'irahu ing buku catatan amale insan den tetepno fi unuqihi ing dalem gulune insan. Alzamnahu kang netepaken sapa ingsun hu ing insan ta'irahu ing buku amale insan. Ta'irahu ai diwana amalihi niku lho napa buku catatan amale menungso. Ta'irahu ing buku amale menungso den tetepno fi unuqihi ing dalem gulune insan. Ai qalladna tegese ngalungaken sapa ingsun hu ing hu ing ngalungaken sapa ingsun hu ing sandiwana diwana amalihi ing buku catetane insan diwana amalihi ing buku catatane amale insan. Wa inna ma khussa wa inna ma khussalan angin pastine den tentokaken wa inna ma khussalan angin pastine den napa niku den pastekaken den tentokaken apa al-unuku pira-pira gulu apa al-unuku gulu li annahu krana sak temene unuk iku maudhi'ul kiladati panggonane kalung wa tauqi tegese kalung wa mimmalan saking barang utawa perkara yazinu kang pepaes kang maes-maesi apa ma wayashinu lan napa niku ngelekaken shin lan ngelekaken apa ma Monzai Zainuddin
Munshin Syainuddin. Makanya Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu ad-dainu Syainuddini. Utang iku cacat agamane. Dadi wong sing seneng utang agamane gak sempurna, wong sing seneng utang agamane gak apik. Mun Zainuddin papaese agama. Zainul Abidin papaese wong kang ahli ibadah. Nek Syainuddin cacat agamane, syai. Nah, makane dikalungno niku ana kalane loro dikalungno niku. Yazinu wa yashinu. Nah, yazinu wa yashinu. Yazinu kang maes-maesi apa si imma, wa yashinu lan napa niku nyacataken utawa ngelekaken apa ma. Apa kelanjeng baca wae. Wa nukhrijulan ngetokaken sapa ingsun lahu kadue insan kapan yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat ngetokno kitaban ing kitab yalqahu kang bakal tetemu apa si kitab hu ing insan mansyuron ketemu mansyuron hale den gelar den beber. Wa nukhrijulan ngetokaken sapa ingsun yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat kitaban ing kitab ing buku catatan amal yalqahu kang ketemu sapa si ki apa si kitab hu ing insan mansyuron hale den gelar den beber. Maksudnya ainuktihi tegese maringaken sapa ingsun, ainuktihi tegese maringaken sapa ingsun kitaban ing kitab. Maksudnya kitaban yalqahu mansyura ainuktihi tegese maringaken sapa ingsun hu ing insan maringno kitaban ing buku catatan apa amal. Wa yuqalu lan den ucapaken lahu maring insan, wa yuqalu lan den ucapaken lahu maring insan apa sing den ucapno. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Iqra maca sapa sira kitabaka ing kitab sira ing kitab ing buku catatan amal sira alladzi amlaita kang wis ngebek-ngebeki sapa sira hu ing kitabak alladzi amlaita kang wis ngebek-ngebeki sapa sira hu ing kitabak fid dunya ngebeki ing dalem donya kafa mongko cukup binapsika kelawan awak sira al-yauma ing dalem dina iki alika melarat ing atase sira apane hasiban hisabani kafa binapsika al-yauma alika hasiba apane hasiban hisabani kafa wis nyukupi binapsika apa ing apa binapsika awak sira al-yauma ing dalem dina iki alika melarat ing atase sira apane hasiban hisabani. La ilaha illallah. Selastarena para malaikat neka nyatet buku ning buku catatan amal manusia. Bila pun manusia kak dinto ampun tebu nyabah maka buku catatan amalnya kayak lempet. Lempet pas kalongaki da orang seset tegele. Fa idza kharajat ruhuhu tuwiyah wa ulliqa ala unuqihi. Nek wis wong niku wis dicabut nyawae eruhe maka buku catatan amal niku dilempit wa ulliqa ala unuqihi terus dikalungno nang kene gulune menungso niku. Nah niki di Al-Qur'an wis diterangno. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Wa kulla insanin dan setiap manusia itu telah kami tetapkan alzamnahu telah kami tetapkan
ta'irahu fi unuqihi, perbuatan amalnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, maka telah kami tetapkan amal perbuatannya akan dikalungkan di leher mereka. Bekal esabe ekalongaki ning leher. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami keluarkan baginya, bagi manusia pada hari kiamat, sebuah buku catatan yang akan dijumpainya mansyura, dalam keadaan terbuka. Ada saya top buka kapi. Anapa mae kalongaki? Mata gelengaki bae. Ma Allah Ta'ala ngakui ada pun apa? Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Maksudnya ay sayutawwaquna. Setiap amal perbuatan dari manusia akan dikalungkan di leher-lehernya. Anapa mak ngangkui kalong? Mak benih geleng. Masih geleng kene gawe ngertenger ki ya. Kalong gawe ngertenger, geleng gawe ngertenger, atau sentar kene gawe ngertenger, binggel, kene gawe ngertenger kabeh. Karena orang akalongan, orang kalongaki ini kanyak benyakan orang ngakui ngertenger ini ke diri kalong. Juara, apa nyamana bintang pelajar, kalongaki. Mendapatkan piala, piagam, ya kalongaki. Jadi beda keadaan dua orang yang kalongaki ini, beda yazinu, beda yashinu. Orang yang kalong ini beda kalana yazinu. Pas seneng kelaban kalong nih piagam, bintang pelajar, bintang sekolah, ya. Mari seneka oleh juara ke sejuara neka kalong ngaki juara nek kalong ngaki piala na, berarti yazinu kalong neka tugasnya yazinu, fungsinya amul jaki. Keng beda kalong neka yashinu, beda tulis na kalong ngaki keng yada beda tulis na tersangka, bener? Pada beda kapi. Kalau ngaki neng leerah pada orang seoleh piagam oleh juara ya kalau ngaki orang se jadi target operasi dari polisi atau dari KPK ya kalau ngaki bertulisnya tersangka pakai lain oren tak pakai kecek mohon maling kecek budi mohon korupsi karone kan saya kecek bolong-bolong nah jadi ada daru ki ngeneng ki ngeres lang ngeran ki na kalau ngaki ada rema mangkan orang laki tak oleh tasyabuh do orang bini nih kah asentaran karena sentar nih kebiasaan kangki orang bini akalongan karena areng akalongan identik di orang bini kalongan emas kimon sekep tak apa-apa kula lambe kalongan sekep to kikene barengnya sareng ngembah. Parengin sareng ngembah. Keng nyanyi elang, ki boleh saya jual boleh. Dalam taga pepet roh. Kalong dari saya nih kok bilan, ki andin kalong dari mbah. Torena beli, kelem berapa banyak. Lombor, udah saya jual lah. Ya masih kalong saya ke jual lagi ya pak. Kepepet. Ya, mulai kepepet masuk bodoh kemarin lagi kepepet. Dorurot, nih ya dorurot. Apa aja mau darurat kene. Kalongnya gue sering ngembang nih kak. Orang nakona lambe kan sini ke pacet. Oh bu model acan. Kalong leer kalongan sekep. Oh bun gundul yang beri ngacan ya dek tok seguni ruah. Potongan lambe nih kak. Eki. Kemun reng laki akalongan emas haram hukumah. Tak oleh. Anak orang bini ma oleh ngangkui mas-emasan. Karena orang bini nikah bededere kotor, sehingga tak membahayakan kebadan. Jadi agama atau syariat mengharamkan sesuatu aneka pasteh madorot.
Allah Ta'ala menghalalkan atau memerintahkan sesuatu pasti manfaat. Syariat agama tak ngelarang situng perkara kecuali pasti madarat. Apa? Zina mihramaki. Ya karena madarat. Apa mabuk mihramaki? Apa judi mihramaki? Karena pasti beda madarat. Ma apa madarat tak? PC saya kebetaruan PC TV. Mun kalang kok ya segala TV. Apa urusan nabi kakek? Lah iya kakek kita ku PC jong. Mun tak neku PC. Apa tak LPG noreng urus saya pagemat tapi kakek. Saya kebetaruan. Pasti madarat. Allah Subhanahu wa taala tak ngelarang sesuatu apapun saya larang pasti madarat, membahayakan. Baik ka ben TV atau berbahaya ke orang lain. Ternyata apa orang Islam orang laki ni Islam ni mengharamkan de orang laki ngakui mas-masan karena badan nikah eka koros, eka kering. Nah, orang bini tak masalah. Nika mun secara medis, mun ngakui mas-masan tak eka kering, tak eka rosak ke badan karena andi darah head, darah kotor. Ledeki norok darah kotor nikah. Yang kedua, orang bini oleh ngakui mas-masan karena hakikat tak orang bini tak oleh keluaran, tak oleh banyak keluar dari compok pas seneng beri emas. Soro hibur orang bini ini kebi emas. Karena orang bini hakikat menurut agama mereka cek patenya banyak keluar compok. Sehingga orang bini banyak ilmu compok seneng bi emas. Jarang seneng orang bini ini ku emas ini kah. Melaki emas, melaki kalong, boleh berdaya tarik wah. Orang bini ngangkui mas-masan, tak ngangkui mas-masan ni kak, aja cuplus, tak gele, tak sentaran, tak kalongan, celing re, tak menarik. Jajal deki pon mari terawih dan angkui le, gele anu mas-masan aja le. Arab le jajal dan kok terus ngetes ojan yai wah. Pak kalongan bini nembian. Angkui kalong se emas ruah. Sentara angkui, selon angkui, geleng angkui. Congok pak. Hutak ngerengseng membian. Lantan nunggu. Berdaya tarik tibi reng bini angkui mas-emasan pakai perhiasan nih kamu. Menarik ke orang laki baca. Toju mbane kursi. Cacele. Rayu kok rere masa kira senika. Reng bini mangken enten mun abubu yang kui nyelabet yang kui ke pasar yang kui mun bede bungkung kui geleng karet le serbi selake tak ngocak arama tak yang kui le anu eman leh engkau melaki beeni supaya kaki maseneng sengko aten kang kui sengko amacak kang kui sengko apa pais kang kui sengko apa kunan kok melaki entah tetapi ben meseneng ke orang lain saya nyongor kan seneng saya nyongor orang bini mas-masan roh mana kok beri red karet itu menya lah tangguh menya jelantra saya yang kui kecedeng mata ikut bunga bilis cedek kan orang bini oleh kalongan nika karena termasuk jadi yatazayyan jadi zinah nika jadi papaisa nah jadi beda kalong pun bisa jadi papaisa manusia yang kibineka jadi penghargaan jadi keutamaan keunggulan keistimewaan bagi manusia orang saya kalongin amal saya bagus tapi beda kalong saya metoron ke derajat manusia beneka mau kalongin amal saya coba pada nama maling atau saya korupsi gelak koruptor gelak kalongin yang bertolesan apa tersangka maka ngangkuin apa kalong. Ini termasuk orang cerik-cerik bareng riya pak. Kalau ngaki kapi kau kuwi pangeran. Kalau ngaki kapi bi Gusti Allah. Saya kebai barang saya kecerik je lah. Kalau ngaki kau kudunya nenek. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة
Walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Yang cerai-cerai ini. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum. Sekali-kali janganlah kamu mengira atau menyangka orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang semedit dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karunia yang telah diberikan kepadanya. Tapi yabkhalun, kikir, medit, jangan kamu kira huwa khairun lahum, bagus eman doman eman enggak, tak bagus yang Allah taala syadabu, jak nyangka bagus, bal huwa syarrul lahum. Balik je cuba kan ke orang yang semedit je dah. Zakat tak zakat, sedekah saya sunnah, sedekah saya wajib, zakat tak apa keluar zakat ah. Alasan cerai, lako tibi, long molong tibi, macam nyaman, morolak ngalak 10%. Macam nyaman ngalak 2,5%. Macam nyaman orang yang suruh zakat petra. Cerai kalau bantunya nah. Padahal tunya nah dari Gusti. Cek kira je bagus. Cek kira neka menguntungkan, justru merugikan. Apa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ku epaka kalau ngaki bi Gusti Allah. Tunya na sa mantuman, tunya na sa kecere. Kalau ngaki ku dina kiamat. Mon mangken kalong ki nyaman Pak, tak berat, tapi mon berupa adab, kalong berupa adab. Syekh Ashin, Syekh bene yazinu tapi yashinu, kalong saya pacet kalong aki bi Gusti Allah. Mun Pak roba apoi? Hah? Mun Pak roba olar bi Gusti Allah, kalong. Mun Pak roba apoi itunya na? Pas kalong aki. Ada bene solapan neka. Bene solapan. Ben kalong aki kapi ma bakhilu. Apa saya kecerek? Kalau walaupun ayat nikah kangkui orang saya tak mau keluar zakat, tapi hanya mering cerai Pak. Cering si wajib tak mau keluar, apa boleh saya sunnah. Nah, oleh karena itu sayutawwaquna ay sayaj'alullahu ma bakhila bihi almani'una az-zakah tawqan fi anaqihim. Maksudnya sayutawwaquna, Allah taala akan menjadikan apa yang telah membuat mereka kikir, yakni hartanya, al-mani'u az-zakata, mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat karena rasa eman, karena rasa napa? Cereen gele. Tauqon fi anaqihim. Kalau ngaki ning era orang-orang saya tak mau keluar zakat nih kuku ning akhirat. No? Tak kuat kula ben panjenengan. Ya, tak kira kelar kula panjenengan. Tak bakal mampu. Al-Imam Abi Malik Al-Abidi beliau mengatakan, ma min 'abdin ya'tihi dzu rahimin lahu yas'aluhu min fadli 'indahu, yas'alu min fadli 'indahu fayabkhalu 'alaihi. Tak situng pun dari seorang hamba datang taretan setamintah min fadlin dari anugerah dari lebihnya, dari turahan, dari poncula dunyana. Apa saya kandi? Fayabkhalu alaih illa akhrajalahu alladhi bakhila bihi alaihi suja'an agra. Pak robo olar bi Gusti Allah kuaku sebekal nyengak, sebekal ngelek de orang pinggirnya. Kalau ngaki jadi bini de remah sapa aja nyiksa. Pak robo tini Gusti Allah suja'an agra. Pak robo olar seraja, olar sengiki singelek. Nanti ijarak-ijarak pak keluar saya kata saya wajib nikah. Mau sampai lebih itunya ya sedekah Pak. Saya sunnah nikah. Khususnya bulan Ramadan nggak nikah. Ya anak-anak belajarin loman, belajarin sodako. Belajarin carpak. Bener ngemis. Kemudian tadi pesaya kene jo. Pesaya rajut tok baban. Belajarin cerai, belajarin carpak. Bada pengemis boleh. Saya ikhlasi nembong-nembong tutup kaca na cong. Belajar cerai. Belajar carpak kini kesering tuh saya tak bener nih. Nah, makanya
orang sebekal nerima buku catatan amal aku se kalau ngaki nengek lera kula ben panjenengan wajib iman ben parjaje. Wajib iman ben parjaje bahwa manusia bekal nerima buku catatan amal. Nika kala ayat apa lek baca wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Mohon pas badar yang tak berjaja ada buku catatan amal tak kira bagi ku ada. Maka orang sing aneka menabi ampun letak iman tak berjaja nang kitab Jauharut Tauhid nang kitab tauhid terangaki wa wajibun akhdul ibadi wa wajibun akhdul abdi wa wajibun akhdul ibadi suhufa kama minal qur'ani nassan urifa. Neng kitab Jawahirut Tauhid nika Jawahirut Tauhid saya kabeh pelajaran neng sekolahan wajib mengimani peristiwa para hamba mengambil suhuf. Suhuf napa? Buku catatan amal sebagaimana yang telah diketahui dan ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Ampun yang nas di dalam Al-Qur'an. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bakal bagi bang sebang buku catatan amal. Mak tak perjajah bisa murtad hukum. Wa wajibun akhdul ibadi suhufa kama minal qur'ani nassan urifa. Wajib hukum perjajah iman ben perjajah bahwa manusia pakai bekal ngalak tong situng ki peneka buku catatan amal kama minal qur'ani nassan urifa sebagaimana peneka ampun detik nas diketahui bersama bahwa ampun lebih ketetapan di dalam Al-Qur'an. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Wal muradu minas suhuf apa sekar bagi kalaban suhuf buku catatan amal kitab atau suhuf nika as-suhuf al-kutub. As-suhuf al-kutub. As-suhuf al-kutub. Suhuf ini adalah maknanya buku catatan allati katabat fihal malaikatu ma fa'alahu al-ibadu fid dunya. Kitab-kitab yang telah dicatat oleh para malaikat yang mana manusia selama hidup di atas dunia akan dicatat oleh para malaikat sebagaimana keterangan sampun terangaki dadi para malaikat tugas untuk nyatet amal-amal perbuatan manusia selama di atas dunia. Ada selopot kapi ni. Kareda rama kulit sambian ni kamunan. Kimon tero kalong redeti kalong kebagusan kuaku ya amal sebagus. Malai kalong aki kelaban penghormatan. Jadi piala. Jadi kebanggaan kalong kela. Cek sampai tadi kalong tetapi kalong tersangka nih kah. Pada kalau ngaki bisa yazinu bisa yashinu bisa jadi papais kalong gela tetapi juga bisa merendahkan bisa mencoba ke orang gimana ke orang se eka kalong ternyata buku catatan amal-amal sebab coba melolo esena eka kalong pakai dengan akhirat neka pentingnya kauliban dengan ngak dari penikah ya ada kuaku paengak kapi bi Gusti Allah. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Neng surat Al-Kahfi nih kak. Wadhi'al kitab buku catatan amal ketika ditaruh diletakkan buku kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fi maka kamu akan melihat menyaksikan orang-orang yang bersalah mujrimin mereka ketakutan terhadap apa yang telah tertulis di dalamnya dan mereka berkata ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tuh buku catatan amal napa nika mak tada selopot Gusti. Nika buku catatan amal napa nika mak tada selopot mak tada se
telisut nih mak berdekapi wajadu ma amilu hadira mak berdekapi berdeka cemah menetah bektonah taunah wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah Ta'ala tak mungkin zalim, tak mungkin ngani ngaji di hamba-hamba. Apa saya terima kepiriat lambe selama di atas dunia, saya kalako selama di atas dunia. Kita ore cek kapila bekal nerema kalong benika ya bekal kalong kini tining Gusti Allah Subhanahu wa taala. Untuk muka pada selamat aku ya hengki jadi SCN mumpung ning bulan Ramadan nika. Jadi mun bulan Ramadan nika selamat insyaallah setahun selamat Pak. Mun bulan Ramadan ini kan selamat, insyaallah setahun selamat. Karena Ramadan ini kan nantuaki 11 bulan sebekal datang. Ki mulai Ramadan ini pun kebe maksiat, kebe ghibah, kebe namimah. Ramadan ini kan buang sia-sia, tak kebe tak ada ke Gusti Allah. Justru kebe maksiat, cek berharap 11 bulan Ramadan bakal bagus, tak mungkin, tak kira. Neng bulan Ramadan nek mulai tak sapuara bi Gusti Allah sulit sapuara neng luar bulan Ramadan. Man lam yufar fi Ramadan lam yufar fi syahril akhar. Orang yang tak sapuara neng bulan Ramadan sulit sapuara neng luar bulan Ramadan. Esen makin ke buku catatan amal nek. Mumpung neng bulan Ramadan dilipat gandakan pada malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Kula ban panjenengan maca Al-Qur'an, tarawih catat sebulan 1000 bulan kula buat panjenengan ibadah tak buambu sama sekali. Ngari ya. Barokah dadi umat Gusti Kanjeng Nabi. Mulja kapi. Malaikat Jibril dadi malaikat paling mulja sebab malaikat Jibril nerima Al-Qur'an saya porosero pada pak dekat Gusti Kanjeng Nabi. Bulan teti bulan paling mulja bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Karena bulan Ramadan etaronaki Al-Quran, maka bulan Ramadan teti bulan sa paling mulja sebab ning bulan Ramadan etaronaki Al-Quran. Malaikat Jibril mulja sebab ngeba Al-Quran. Bulan Ramadan mulja sebab edalem etaronaki Al-Quran. Ummat Kanjeng Nabi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat Kanjeng Nabi jadi umat sepaling bagus sebab umat Kanjeng Nabi narema Al-Quran. Kapir mulja bi Al-Quran. Bulan bisa mulja kelaban Al-Quran. Beda malam jadi malam sepaling mulja malam Lailatul, karena malam Lailatul Qadar malam etoronaki Al-Quran kapi Pak. Al-Quran kapi nih Kak. Bulan mulja malam mulja malaikat mulja, umat mulja, Kanjeng Nabi teti ratona otosan, teti ratona para nabi dan para otosan sebab Kanjeng Nabi nerema Al-Quran. Jadi mulai bulan Ramadan ni kalau tak kebay ngesein buku catatan amal kelaban saya bagus, cak berharap 11 bulan berkali saya kelaban saya bagus, tak mungkin tak kira. Tak kira. Tak kira. Oleh kerana dinto. Nikah penting nikah. Menosah pagi dengan hari kiamat bekal neremah buku catatan amal lah ben egentong lagi LR tining Allah Subhanahu wa taala. Bon nek wajib iman ben parcaja. Karena orang yang tak iman tak parcaja berarti nek tak iman dekat Al Quran wa wajibun akhdul ibadis suhufa kama minal Qur'ani nassan urifa sebagaimana ning Jawharut Tauhid nika yang terangaki napa maka wajib hukumnya mengimani peristiwa para hamba mengambil suhuf akhdus suhufa mengambil daripada suhuf buku catatan amal al muradu bis suhuf apa al kutub al murad bis suhuf al kutub yang dimaksud dengan suhuf adalah al kutub kitab napa kitab peneka ingki peneka buku catatan amal jadi murtad hukum orang mau tak percaya juga nikah ning para ulama juga pun bersepakat bahwa peristiwa nikah pasti bakal terjadi. Dan hukum orang yang tak percaya kepada nikah ya bisa murtad hukum.
mun tak percaya de penerimaan atau pengambilan suhuf, Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Nah, kalau ngakila, kalong re beda dua. Beda yazinu, beda kalong gela. Sek kalong ngaki teti kamul jaan, beda yashinu. Kalong gela beda kalong kehinaan. Napa? Orang sek kalong ngaki esena amal bagus, yasinki berarti yazinu. Tetapi menonton ya yashinu. Kalau ngaki bertulisan tersangka nah, maling, ya koruptor, selingkuh, bertulisan kapi neng leera. Kalau ngaki orang ro malah tahu. Jadi tak ngangkui lafat geleng, tapi sayo tahu aku nah bekal kalau ngaki tak ngangkui kata-kata selain sabu aki enten atau geleng aki enten. Dapat dengar neka. Kalau ngaki karena rata-rata orang oleh kamul jeun ya kelaban ngangkui kalong kalong ngaki orang oleh kehinaan juga kalong ngaki matur muga kaulaban para panjenengan sedaja paki nang akhirat buku catatan amal kalong ngaki kelaban kalong se kamuljeun malo kalong kehormatan kalong se dadi kebanggaan kaulaban panjenengan karena ning buku catatan amal kelak banyak amal-amal ibadah saya keterima tining ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa idza jama'a terusna. Napa terusna? Wa idza jama'a Allahul khalaiqa fi arasatil qiyamah wallahu a'lam bissawab. Di bab hisab kemudian ini kah? والله أعلم بالصواب. اللهم صل أفضل صلاة على سيد محمد